Episode 9 Elizabeth POV 6 years later. Katlai tongem ti zona wang buk chuan thlan mat batin ka thang har le ka khum monga hadar thlang lian zit ka khum le a chevel zong zong lang thei ko palian ka da chuan ka lim thla aron langa kein thlek wang wang kumruk malama ka mel kha ani to lo lom sangan min mo una engtin nge ti ang min se to lawang tiro ni e ka kumruk malam khan ka chen te pani kha an lo thlenga maseni kho shelovin ka lawum to ko te no pa le ka chen te pani bak che tu anom lova lom sanga aron holova biak po dan ka shelo bok ka phone min ti chet sak dei ani kha ka mai chu asera ni e pathian zara ka wan nei nge ka unu pui ute te in plastic sarjan thiam tak chen anei lawa tu man ka chanchin an hriat zui thei lo turin vairam lama min chuk puya ka ute no pa eroin min ram tlo zeu zeu fa padom zet pani an nei to a ka wate pani pon min nel le a video call bakin kan lein mulo thung ka mai vun tlem an siam rem le pei then na vo bel le ti kol vel wang te chuan ka mai chu adanga tuna chuan sales pa ngai haronin develop to a ka mail chu adang dei to ke ma le ke ma po ken hei fo thin lom sang chanchin kang event zui rea mase kha doctor no ero abo zui dei antia police te point an chuina sa hle ti ka ria mase khoyang e a thian pa nen khan an bi bo hriat ani lo Mumbai omin school lian tak pakhata English lecturer ne in ka oma kum thum chung ka thok to tu main katun manun an shelawa mizo lecturer an omlova mizo student ero pani thum velan annu le paten na awanga vairama school kal anni he school lu tur hi chuan A+ vek angai china 70+ chung lam all subject class 9 le 12 ania arts le science subject choose tur ombok Friday ania school lama kal angai sure kanei zoya breakfast siamin kain siam zui ngal ute te nen kanin bia ka upo kar le lama na thela ron chuk atum thu asoya ati dan thin kanin bia ka pinga asoi zia thin engti ka ngei lo hodon ti zo na chu min zot le a ni e chu zo na chu kei po hian kein zot thina lom kum nga chung te meu kom bo to ka khovel ni thin po ka kalsana ka ma ka sial po inti mai thei ma se nge ti thei ka nei kha mei che ka chung rong ta ka che tu la ka khan puba ka la don ni chumi ma chu lom sanga ka nei lawang ka tia ma se ka thei lo a chanchin ka ngai ven zui ringa ma se tinge ka chungte ka thian te hen a chanchin eng ma min ril du ngai lo I lo ho hu nei she mai don lom min ti saka ma se ho ero ka du chiam ka hre si lo utete intikai mo chon ka lo ho veng chu ti in thok ka la haka dar thalang ma ka ding wang wang chon yu om lo lai ni boka min zo zia thin chan na hi don ngai lo kha ka rilang che lom sang an nu pui la nei lo athu soi top lom wang chon ka phone chu chota ka thlo ba eli ilo mem phone ka chara lom wangin ka bianga mit tui aron luanga lom sang chu alarin om renga mo heng kum chung zong zong liam to nu po hian mo min lo la ngak ti nem ni zo na hlir chan na ka don lo bok kein zot non le ta nu pui la nei lo tak tak mo ka ti sap o la nei lo azong na sa chia heta po lo kal ngun chen ma se yum na kan soi ngai lo ama kum ni chung vel phei kha chu kan nakal te hi min zui ro chen chu tiang khop chon ala mangai che sin ma se ka mela dang lam to sia min lo du to si lo se ka ti sap ni lo chu tiang ril ro so son mai che ni lo ti shit kha a number ka lo thunang che I tu emo du lo emo I bi ruk san reng thei don lovania kanin biak na kan ti topa school kalpo ka phur lo nge mai choma che kaldon ma ila admission ti ni ania class 9 le 11 b ka interview na ka thut ve alo ngai le zel bok nen officer ka thua utete number min lo thon chu ka en wang wang ka phone ka save zui ngala a WhatsApp DP ka en chon ka kang dorin ka sia ni lo a DP chu mana kan lak dun kha ani khang kumruk chung zong zong khana number a thlang mi lo ti nem ni khang kumruk chung zong zong khana number a thlang mi lo ti nem ni tinge a DP a hian min laman reng mai le lom sang I bei dong dei to emo ka tia
katisapa beiseng na tharmin nei ti rualin ka hlau thong le ngal bok min hre to don si lova hitia min mo chuan kamel thar te hi adu lo thei bok miss holama nang ma chen hak to chia ka phude uzok vaino pangchung achuak zuya interview ron nei tur pu antame vaino pangdeu ve kan nevek main ka sia first list le principalina akau masak tura ti hau chu ka bi ve a copy sang tho kan neya ka en thuak ringot an thiam thei hlom le a in soi pui ti vel po ngai lovin an tling thei sia mase personality a hian an boi che thin hitalu tur po hi an du khir view thin renga engang point marks muchama se personality an tlak chuan omzi a omlo Jaden Lalthazwala father's name Theodore Lalomsanga IPS retire kapen kathlawa ka hoi chok wat do sana kan thutna lampana tleiro sang thatak ron pen phei chu kamel ngot ringot heta hian lomsanga fa te hian lo lu don mo ani chun lomsanga po local vengem ka hoi kol roya mase tu ma kam hulo kan ma chera chone thua ka ngai tu ana po mundang te ya om to zona chi sang an zota English in na takin achang zel buka atling nge yang resume chang po in asia te inule patinen hetain cheng em ni ti in ka zota min lo en leta kumruk malam ka chon class 4 chi alania anla te dewa tu na ero tleirol mel thatak apa ang takani to asam kirchet te chu miss kapa hovin kan local Mizoram atangin ti in min ran mela ani pon min shemi elo ha ni e tinge min riat ngutang kamel adang vek to alom okay hostel ai nom don ti na min yang yes miss lomsang chu kamu ve chak to lutuk ma se min rebik mi alawang afa te pon min riat lo chuan afanu po aron interview ngeya Mizoram school thabera changaron in sontur an ni boka baka principal choice saw an ni awangin kan en masakha ania lomsang ming topa awmo wangte po anima na lomsang chu ka zong roya ma se kamulo andling veve a science veve an ladona class 11 la yan lo ni ve to ania hunhi alo vocal sak em ve o lomsang nei thailo maila afa te tal ka zirti le thai dona lom a thatha ve ti in kang ei to a lomsang nu kha Mumbai kom nu khan kum khat liam nu vela aboral ani kha hanlan ve te po ka du nangin ka ho chau ta lo kha ania nu sun na zia ka lo tur to a ani poin a sun tak sitang ti ka ring admission velan ti fel don chuan ka mu du em ka mu she em si kha ka mu ta ka mangai lomsanga POV ka fate ka lo tiam to angin class 10 thatakan pass chuan an du na bera an lu thei thu ka tiama Mumbai school thatak pakat an thlang wangwang ero hla ka ti viwa ma se ka tiam to apartment loin an una win in lo turin ka ti de unangin hostel om turin ka ti le ta zoka annun azalen lutuk chuan tleirol an ni chau to a zalen lutuk anom thiam lo mayang ti ka lawani anti charjinga pakhat asir bera thu nu lango wing Manipur lammi ang zit chu kalau en le vung thin zon nei ti riat zit hian hoi kwal le thina amit mengso kaduati min rit so tir kumruk zit aliam to chung po hian kha Elizabeth kha kala thengil theilo kala mangai le ani ahoi herle chezia amit menga nen son Elizabeth chi ani ma se ani lo kaduati kha amel po adang lam dei alom keipo chu engwang en ring nge kani ka shelo ani tinge mi zo po ang lawa min hi pe mem si vayani phei chon ha nam phat chan tu ang me om admission po kan chang ve a hostel turte kan pe fela Mizoram lama kan hole main ni ni vel kan om dona chin chang shilshet pa in kakal na apia Elizabeth ka zonga amel mu tur aum ngai lo khatia message min ron thon nu khan are zui maka aude no pa lai na omna min shil du si lo ka bei dong du mai lawa kumni chung wak takin ka zong kha ania mase Mizoram chung kilber ber thlengin ka zonga a om lo a thian tele an chung te zong ken thak poin eli chung chang eng ma ka riat bel lawa a khong cher bo mak mai ani a message a khan in thene du thu le ama ti boy to lo tur khan min ron text ani kha
Mase message may awangin ka mangai na hi aday palo. Tuntleng hiyan kala bay dong lava, kala ngag ringa, mase mel mo to reng aom silaw. Kano abaurala, kafate panitsi kanita. Kaduatin min kalbaw santay boksi. Maseng tika emotsuan kazong hule emang. Pa, miseli hilang ngag ringa mi. Kafanutsu kamelawang vanga, class 11 la yan nito dona. Kumpo alaw nem to Konge kaduati ka awamang le. Pasal fanaw na ito angem, kay nilaw pasal na atumlaw tule adulaw to asoy ani ka. Kahak suwag talaw ni poin nang niunaw ka na itsewa. Iuhian kasumton na ayin ko lang nangin kan hotel ke. Lekha chatakin zirula nakina nupuy pasal chataktak na iula. Tsumihuna zon kakuharte po are veto mayang. Minron kuwa kalaw kualit ngalvat. Kafanu tere ute kadua titiad liktehi. Jaden asante lunen. Jasmine ero eli ay chon asang deu ti turtsap ani. Ano ka atsun ani na. Pa ani pon angay vetrin ngut zen kering. Hiti abauday san hi enge mo awam nge yang. Chuchu kain nem na biralom kafanu. Ing tika emo alawled le huna. Kakia may sedang dinga mo chon atin rimdon lutuka. Atik tuka at sele ani ka. Kan ho chuan ka bazar puya. An puitling lea. Kain kol chabok. Aruka antil ti trinsu til tlum ay ruk ani mai. Chuan Jaden hiyan may zel zug ruk at siyang sautrana. Katlay rol sa upukan ka di vegina. Mase area. Tuna pay chuan ka zuto ngay law. Mamo nilaw po ka fanu chuan akay borle chaw to. Poy katilaw na sa kadwa tiyam daan ani miyawa. Restaurant at solin ay tursi siyang kan ordara. Sulat mo na tokle solvete chuan minen duhliya. Mizoram lama po heti tau hi ani. Pa, iupat veto te ilunen. Itchelaw ringot may. So anron en na salutuk na lama che. An botlop so. Tin Jaden chuan kan piadeva waitress. Trainee na inpal choni om takchu amela. Minla chu na nga kay ay day nilalak doon. Lekha chatakin zirla. Han graduate pot may ro. Pa, inle re may kay po may siya vetaw. Kafanoy na ron ti chuan kan nuya. Ano trahian adwate mema. Engki maatsana. Chien po an komtam ngaylaw. Jasmine ero chien ang apiana. Mizoram lawa kaladuzet ka aniya. Masiyaw palu na nilawalo ka. Angay ngam leelaw daw ngeni. Pirhitsu omshan hi an lautlat zelen di ka. Andik po animay tay. Til kan eya. Kan titi pareng boka. Kafate bula hetilim taka komtsong hitsuan. Eli katengil chin. Chin tiila kasitsole ngezil. Kasitsole ngezil tau. Koy muna po omin kalma ila. Kan chun na do kan pia mi pale may siya lew chuti zu kamel zoka. Kafate pa ni ero antrong atop mak. Pa ente so kan misturin iso. Mizawan niya afel riutok. Jasmine chuan ati sarsara. Vain lama kamu ka ani. Amit meng kadua ti ang takka. Maseso nuso adang baka. Kadua ti ay kan at haukal deo zoka. Ansam rong po ay nang law. Dua ti katso asam adum deo labzela. Andew na ikatiyalawam. Mizaw ti tsar alawam law turchu atraye. Mase tampat santuiro an mel le may. Tisupin ka kofi kay na. Avay nga izo nga nga so. Anoy dun dew sa nga lawam. Kay hitinge so tiyan kavoy katmo na lengal. Kalaw nga even vengot ni. Apatso tunla iti chuan na ipolvek to lawam. Jaden. Inaw hiyan namdang nga izo nga na izuan miran shil watang che. Mizaw nilaw tsu nga izon kapalaw law o kafanu. Anir na nga. Ingayan so'y takso silaw maila. An miss chuan English at hiya. An miss chu English na takhiyan atong sim siyama. Tingay kalaw en le ring chin po kasilaw. Kafaten an izo chuan kalmay kantuma. Chutia kanting chok chu aran hoy zaw. Masi hoy le rang ngay may. Afiyan tikan lai chu atlaw ribala. Ramhoy muta ang may hiyan. Pogzit hiyan minron melkala. Ahoy son ay law. Kipo chuan kalaw en veri nga. Tingay siyet to na nay ang maya kain siyet lat ni. Sobit ming son kaduati min siyet so tir leta. Hard suwag zuk ni om takhiyan ahoy sona. At siyan pangi abial pabula chuan. Nuisang hiyan ing masoy na dinga. Aran hoy le zuk. Koy laya mo panin akal zoy ngalde. Dang daire ulutuk.
Her Sweet Revenge, Chapter 10 by Nunui Frankie Mar. Lom sang a POV. Restaurant chu kan chu sana. Ei man bilte kan ti fel no chuan. Kanin lei fel thokat to nen hostel lam kan pana. Kham hei che kha kamitla alo lang le a. Amel kha dang dei ma se. Amit meng kha Elizabeth ang e mema. Engkim ahoy herle che jia po. Kafate kahosan angaya. Mizoram lama na kan ipok nen. Engkim kan boy pui fel vek to a. Engemo awmani chuan meron pesi turin kacha thlap. An ngai to omlo ti ka sia. Mizoram lama kar khat zet ka omto. Elizabeth ilaka po ka beidong lek to. Kumruk chung te me umay abaw zui wang ania. Pasal na infate po alaw na ito may tay asin. Kadibia kan thalak dun kumruk chung kamanchu kain wang Kung ayom lauho toro. Mga itu tsihian ang tiri nge kalang haadon se. Ibaw ray to alutuk kaduat. Kapun chuak supa. May siya nga isang ngay law titaka. Kaduati omlaw trang chuan na katok na sali zola. Zeblo chuan zan ko to chang po kanay. Mason na tamtak a omring buka. Hotel pakat kaduati ming choy kasak. Kafanu minga kadatur kasa. Mi po in minron tlo na sa lechin. Elidor Hotel a meeting o mavangin kaludzoka. Chumizo amunda nga kakalangay. Idam mo lom sang. Hotel at nga chua katumlay chuan. Kanuti nuwa bawzui ve tamak. Doktor anong izu aron penluta. Kadamalom. Kamit kau kasanak. Inge ka hotel ahiyan aron ti. Hey, i hotel ahiyan ray daw te kadua. Room ruak omim. Reception house of azodro. Kung ay omzuya. Kanu bawral nukan ibawzui tamak siya. Anoy haka. Adang lamlaw. May tiya kumruk malama min baysay ring tuka alani. Engtin nga kasoyang o. Masela mun hisoy na narim sila va. Ahoy kwal vela. Zana dar sariya miron mula ka ruma o. Elizabeth itong tsang siya tutur ka niya. Kung ay ompo kasi may tayo ni. Mitmin sezavin akalso na. Ken zui ring ringot. Doon akan Elizabeth itong tsang asoyam ni. Kaduati na heno hiyan asya mo. Zanhun law tling tuay se ka tingay may. Elizabeth POV. Karkat song chunitin daw to. Jason le Jasmine tek kamua. Monday ti lawat suan English grammar period ang naivika. Anni kamua piang hiyan lom sanga minret suat hila nge chin. Class kalaklay ti chuan. Jaden le Jasmine ti chu ken le vung china. An chang chatak zitani an mel chalebog. Jaden la chu apa ang tel-tela. Miril ru atina venual doon ani he. Semi, isiem, restaurant kansol niya, kaspun ken katlaw pa chan le. Inampuy dem ni tiya, family isoy ka. Katopoy Semi Kapoor, science chemistry teacher mel chazet nen chuan lunch kan ay doon dea. Mindu ti kashiya. Hem iskula kato tirachang to khan kanin koma. Kain chen ang chin kena. Ani yero mindu tu min silfova. An chungkuan ko sa thay lea. Ani po college vela po tok turin an som ringa. Masi tinge eskula hiyan alato rin kasyalaw. Kan chuk tunin til kan ay doon fova. Amel chat baka afel boka. Masi mizaw nilaw valdang ngay zon kadulaw. Nampatsan tuni kadulaw. Baka anito Muslim niya. Kay ero Christian. Masi inkom chung apoy na kasyalaw. Ani na zan riavoy ni ivoy tum kay ito a. Ano le papoy min law welcome chale a. Min duat membok. Masi chen nga omring kaduzo ko vangin. Kadutlan na min zasaka. School no pang poy ng start lom le china. Vai high class family role le. First class law lukom na aniliklik bok nen. Ansang chatay siya. Lalveron mo vesecho. Ami paduzong turan tamlutuklat. Kamizaw pa kayam ni itinlong votak. Tilum taytom suni ticho. Rale lam melin kanuy vera. Kamitla alom sa ngabok aron lang le. Yes, it's been 6 years but ani kamo kalam mga ireng. I still love him. Mga ilaw katumpa uli ka mga izwa saw chen. Kan patiyan hen remati itso ng tika emo mininton tirle ka ringtlat. Kan sakoy soy chiyat katumlaw. Masisoy patiyan hiyan at saang chuan til at itay melzok hiyan kasachin. You see, hey tu na po, ayin ton tirle chiwa.
eng tika emo chuan om tun thir le nge cheu ka ring ani ni e Bible apo dil ro ti chuan pekin in omang ti ani kha eng po om lo le moi lo po dilila rin na le be seina nung kan nei chuan min ti lo tlen sak ngei don ti ka ring tlat ani seek and you will find tin kan Bible apo in zia kalom nui sang chuan ka lo tia anni po an le ka buthiang nim koran an nei ve a ka soi sel sak ngai lo a soi lan chang po in kar ni trajen zon ka zir tir to no chuan an zia omang po ka hrechiang le ta an la ngai deuh renga masen lo nulat lang wal ve tran to dona Jaden po atlana ve khop mai mase hepa te hi apa tur ang chia enga hian ngai lo mel theilu tuk hi miss kalau thu ve thengem short break line school rooftop a coffee in pa in ka thua phone kamang zuka ka phone alom sanga thalak adipia aman kha kalau in lai mek chuan ka phuna salu tuk chu ka phone ka thlawa min lo char saka tum chuan char su kalau ti thot keiman ka chara apa thalak ka enti a hriat ka du lo reng a o lo thu ve ta che ka sira ben cha chuan a ron thu ve a miss heta hi niom na ri tuem Mumbai hi ni sei lin ami min lo nui sen sena ai sei lin lo ve kumruk vel chu kom ve to ang kumruk mo min ron en ha a ka lo bungat nui sen hian min ron en le thin enge mo a hriat ni nangni jok skulin ron kalami alu a bungata yes miss apa hovin Mizoram kan om thina kapa khohar lu tukhi ka mu theilo wangin mundaga ka u ka twins bula hian karon om via naringo ta thoga boithak atia inu khonge kanno pantet line na bo ral to a amel po kan thre chiang man lo kapa hian min trul pui thak ti la kanu tur chu atong le a keini po min duat lutuk mase enga motina kalbo lo kangaya alo hole trep tong kapa point kanu tur kan miss anu thin ka alo nga gringa alo le talo ni pon ani alim chon kalim ve ani mai ati kamit tuit lak mai lo nan kakut ka hum ru fan chuti khop chon em ni lom sang hian min lo mai tinge mi dang anei dei mai lo le engma soi lovin ka kalsan chung pon min lo la ngak reng ani he tuna mai chon kein lan thei si lo kha doctor ka mu chua shemna ka pek ve ma chu kein lan thei lo ani chunu chu sul le mai engma soi lovin ipa kalbo sana kati sapa miss aswal wang ni lovin chan thata ka nei wanga karing hetlat ke chu kapa mai chemai om chunania keiti lawa kanu takai po khana mai dei jok thomin shil chen kamil zawa min lo en wang miss lo kholo lo mo kamis anu ka imit meng le moine ne in ang lutuk I trong dante I ori te I vun rong te I ang lutuk chon in ming alo in ang le zel buk nen kapain thri se chu makati ve ngotang a fanu thil chik zia hi min dop te po anga lom kachil kalem khala avan mak veo an nei chu mel thati na ani ngai an ti kha zalo zetin kanuya miss pasali nei tu em ngai zong kapa ten en admission ti nia sarnen kan mu cheu khan kapa khana en nasa top chia nang po khani ron en nasa sia inin hre mo katia atong du to le mai katiril ruwa abula ero anom le ka fanu ang chin kalangai reng mai pakhat chu ka nei to ka first love ka first ever boyfriend kanui saka chumi chon min langa renga engti ka emo chon kan lein tong le ngai dona karina wanga nia atan kalaurin omtlat nang start nei ve tuem thil dang ka soi pui ta deya aule apa an strict ema wangin ngai zong chu soi lo star pon nei an lo phal lo hi alo ni a nakina traffic pasuna te chuan ngai zong nei an phal ve to mayang zirna hi farsa da turenia ipa kangoi dat ipa point adu dana ni ve thawang kati zoi sap bel aron ria min kalsanta keipo office lamin ka chuk thazuya ente voina sangte nen kan office holamin doctor la rin nungi ang deuh kha kan huwa traffic a jam na sa sia abo zui dei ama khanin ka hri chiang lutuk asam ronga thlaka atidum vek ka phone chu ka da la a kamil le zok thin ka thin rim wang chon ka khur ngal ngot thei phuba reng ka lak tur ti tu kan pathian hi achang chuan ka za zo lo lek thin ani
achunga min tiang hian kative don holo ma se proof thatak kan ei nuwa jela athil ti sol man telin om don ti ero ka chiang ani lomsanga min laksak atum awang po in Mizoram ka u Mershiat DCP Deputy Commissioner of Police lalnun ki machu ka kola Mizoram lama aum thu ka hril chuan aruk theiang birin an lo chui zui tur thu asoya kumrukal ta ka chunga thil thleng zong zong hritu kha ania ma se tu ma a hril lo plastic surgery ti tura ka kalbo ma po khan kamai kha amu man bok proof del lova chen bon khan omzi aum lo ti a hre ve thawa arukin he mai chefing tak kumruk chung te me mai lo pi bo to hi engtinge kan thanga kan o tir ve ta kang lalpa min puimol ro zana ka apartment chunga ka veiton chena khanu kha aron lang le to ani chuan lomsanga anei masaber nge yang ama in aom don sia khanu khan lo thlem vel ta se engtin nge niang nilo enge ka ngai to le afanu point mai che dang re ngai to ngai lo ati kha Mumbai dai rang chuan Mizoram athil hling ka duin ka hre zung zung thei don si lo helama na ka nei bok si ho chawa kha doctor mitungi kha shemna pek ka du bok nen karel ru aboi noi mai khanu kha ka in pon tir thei dan tur mot ka ngai to a lomsa nga khilama ama china om sia anei masak ber tur ani lomsa nga hi ken se tir to mai don em ni ani puina tel lo chuan ka man chok thei don ho lo ain pon thei nan chuan lomsa nga po hi man ruwa ka mang mayang atopa engkim ka hril fi avek anga Theodore lomsa nga POV hello ka thian pa DC nun kima min lo kol hun wang chon ka sana ka bia thil soi pui du che ka neya naktu ka huni nei thengem hotel lampanin ka kalme ka anungi muturin ka kaldona achan po ka duati chanchin enge mo hriat ane iwang kha ani englam nge ka duati chanchin ni hre toyam ni bro ka soi tur hi yoi lo zo kang ibil no bo chan o mangkha ka hre to chuan aom nang po ka hril che ti hi tu man an hre tur ani lo min hrilte doctor rin nungi ti inuin kol thin tu ka tun hnaya om na chini riem min zo na wang chuan mak ka ti ta tul kong sira motor ti ding me win ka bia inge hem hei chi ni hen in zom nan nei na tu ka mai chana nge ka riang che bro khanu laka khan lo film khurang che ibil nu chunga thil thalo ti tu po ani mai thai ania in veng ringin omang che ka hotel aum tukina aron lang hlola chon tu na hian muturin ka kalmek bok ka duati ka soyom je chu Elizabeth chung changle aum na vel hriang in soi wangin kha mei che kha na hre hau lawang ka hian om na chu ka hriat na rei to nilo kumruk malawa tang to khan ka hre dei to engpo ni se engkim hi chan nei veka thil thleng ania khanu kha mei che hlom takani film khurang che naktu wa kanin modon nia ti info na ofa inge thilom zia herin nungile kaduti bona hian inzom na anayam ni ka police rin ber Mizoram lama chuan ka thian ni pokhian kaduti omna chu a hre dei to mo kuwar se ka ti to takzet engkim hi aom zia ka hrelo ani ka hrewat du bum kalo ni zok em ni phure mema hotel pansi khan phurlo zetin ka pan le ta zoka ringlo turin le inveng turin min hril ani kha dot min hril ka ring haulo kanin hriat na a rei to lutuk tat ka duat ka ngak che lo ho ro ibo rei to lutuk ina lo ho to ro itel lo chuan a ruak lutuk kan story ti ngai nom itia story dang ngai nom tak tak ingai thak sel du chuan kan channel himelaw subscribe sakla notification ka on ngal bukla athar kan da apyangin imosung theyang